Assalamualaikum, hurmatly YouTube көрүүчүлөр, hurmatly мекендештер. Караңыздар, музоолордон берки торпок кунажындар жагына өттүк. 5 айдан жогору жагын тартабыз. Музоолор вообще көп чыгыптыр бүгүн. Достор, видеонун аягына чейин көрүп, лайктан басып, суроолорду комментарийде калтырыңыздар. Так, ушудан баштап сурайын эми. Алла торпогон. Канча сурап атасыз? 45. Kança aylık bu? 10 ay. 10 aylık, 45.000 so'm. 40'a verem. Rusya'dan kelgenimce mesneli bu. Mesneyle. Mesne 40'a verim deydi mi? Karağınızlar. Şuna süt bağıtınlar da bular ha? Bazar alamı degen. Şunda karab kötünüzler mi? Tak, buna acın. Ya, böyle. Kancadan sıra otasın? Tartalalım, ay. Satalım. Satam. Ya satalım. Satam. Özün satalım, satalım olacaksın. Aldık ama koşup veriyoruz kişine biraz. Kaça? Kaç veriyoruz? Айтпайсың ба? Sola oldu, sola başta. Sen айтпасаң мен қантип беріп беремін? 30 000 беремін. 42'den. 42'den sıra odası. Düşü veresi de. Kançaylıklar bular, bir yaş mı? 4 yaş kollek. 1 yaş bölülüğü. Ama biraz verirsin. 40'dan 42'den sıra ottun deydi mi bayka? Şunda olgan seni. Vay kanca sıra odası bu. 45.000 so'm. Şunda olgan kınacın 45.000. Telefonda süylöşüp durmuş ayt etmeyin mi? Onda olgan tokalık kınacın. Allah. Assalamualaikum. Kanca sıra odası? Kança aylıklar bular? 7 aylıklar ha? 42'den sıra attım şu kınacın. Oluş kançadan mı oldu? 38'den mi? 40'tan? 40'tan deydi. Bu çok kançadan bayka? 45 sıra attırma. Erkek. Kança 8 aylı ha? 1 yaş. Assalamualaikum. Kança sıra odasıdır? Nasıl oldu? Onu aldı da. Ha? 45 oldu dost. Aldınızlar. Aldı ya. 45.000 so'm. Bu çok. Bular. Balın senası düştü de. Ha kızıl kanca olattı. Ha. Bu. Bayka kanca sıra odası? Çok boy. 60. Годик değil mi? Да, годик. Трое тоже одинаковые сен? Да, круговой алтымыш. Круговой 60. Очень баш. Базар давал сена или еще не давал? 52, 53 даю. 53, 52 бері атып тұр. А этот белый чей? Белый продано 136. 136 кетіп тұр мына сатылып. Это что за порода? Это же швейц. Швейц местный дейді. 135'e кетіп тұр сатылып. Шол бұқа. Сойғанға. Байке, это примерно сколько давай этот мясо? 270. 270 берет дейді. 270 килограмм почти. Примерно, да, этот? Не по груди измерили, 270. 270 беріп қалады екен ет. Все, рахмат. Так, мына жерде кунажындар. Бұқа. Значит, сұрай берейін. Ассалаумалейкум. Қанжара деген бұлар? 90. Вот это 90, а? 2 годик. 90 000. Круговой 90 или как? 90 000. А кунажындар сам тёлка? Ваши? Тоже 90. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бучок 90'dan сұрап. Кунажындар да 90'dan дейді. Bu kanca ekan Şvets? 90. Bu arada Şvets mi avatal bu? Şöyle aytıp durun da Şvets.
90 bin surap atıp tur bu arada. Sola kolayla koydum. Kançı kimdiki var ki? Assalamu alaikum. Tak, Gerifordlar ular kança jaşı? 1 yaş bolap koy. 8 ay. 6 ay, 7 ay. 7 ay Geriford erkek uçaklar. Kançadan surap atасың sen? 60 sana. Ular привозной местный mi? Mesela gelgen. Dağı var mı? Limuzin diye paralı. Geriford limuzin. Чисто мясной da var ha? Dağı barı жоқ satılıq. Var. Anda telefon numarınızı veriniz anda. Telefon numara 709. 0709. Tak. 709 hazır. 93 14 04. Uşu numarga çalasыздар. Қаяқта тұрасыз? Романовкада тұрады екен байке. Şu Geriford бұқалар. Жақсы сатып алыңыз байке. Отонға түсесті дағы. Қанша баш бар еді? 25 баш бар екен. Şimdi olan бұқалар. Отонға түсі берем дейді. Assalamu alaikum. Kimdiki bu? 100 bin. 100 bin surap atıp turun uyga. Ayda kança surap atasız mı? 110. A, bolça. 120. Это беременный? Карась. 7 июня покрыл. Короче, боз уекен. 110 bin deydi var. Şunda olan uylar. Uylarda отдельно tartmakçı var mı? Assalamu alaikum. Sizdeki? Kançadan surap atasız? 8 aylık ha? 8 aylık 45'ten surap atam deydi. Moluşu kançadan bu atam? Süleşöz deydi. 40'tan bolo, 40. 40'tan bolo. Biraz koşuş gerek dedi. 40'tan bolo desem. Tak, bunday. Çoğun bu kolay tartış gerekli. Koyut albayız. Bunların serona iyisi yok. Vayga kança ekan bu tokol buka? Kança ekan tokol? 65. Aldыңыздар же сатылып ата? Çok sodolu. 65 bin so'm. Ушул токол бука. Yok. Qana. Qancha bosh buyoqda? 2 boş. Ekoli. Neymi? Bozor alamı degan. Qancha yosh bular? Bir yil? 1,5 yaş. 1,5 yosh. Qancha surap atasыздар? Geldi. 60 binden beri özde otur. 60 binden beri özeydi mi? Toktogulski 2 buqar ekan. Boluşu qancha bo'ladi endi? 60 dan qimmat da. Qarab keladi. Ha, qancha bo'ladi boluş? 59 dan beri özdeyim. 59. Aqsып qaldı naqta. Ondaydan çoğun buqlar qayaganda ekan. Var neyisi yok. Bu kimdiki ekan o buqa? Aytib başı. Neyisi yok. Onday kaçok. Bu qancha surap atasiz? Yo'q. Qancha oldu? 65. Şu buqa ketdi. 65 bin so'm. Aka sizderdiki? Qanchadan? 80 mingdan surap atdim mana. Tiziladi buqalar. Allah buqalar. Qaysi soda o'tadi? Allah qizil. Qizil ha? İsmini top. Şu soda o'tdir. 95 bin. O kimdiki ekan? Qancha surap atasiz taqsir? Satıldı 215. 215 ha? 107.500 dan. Kettirma buqalar.
215 ökö. Так, мынтан чоң мукалар тартайын. Кинода одай. Onların iyisi yok. Kimdiki eke bol? Sarı. Kanca sıra atası? Assalamu alaikum. 85 oldu. Kanca baş yakta? Assalamu alaikum. 8 baş. 8 baş? Evet. Göl. 8 baş buka kurgoy 85'ten sıra atası da. Evet. Boluşu kancadan boladı yani. 90'dan sıra aldım. 85'ten beri. 85'ten beri 90'dan sonra. Bular kaktan kelgen? Rossiya. Abakan. Abakan. Evet. Telefon nomeri veriniz anda. 507 0507 20 20 07 07 Mo birlik kara ekene kalan kızılları. Evet. Şul nomerge çalыңыздар, караңыздар мына. 20 07 дейт şu номер. Россиядан келген Симентал Бокалар. Так. Ой, сода болуптур. Qancha berib atasiz? Ish aytayotgan soda bo'lyaptir. Mana siylegisi kelmay qo'ydi. Siz qancha sotib atasiz? Aldingizmi? Qancha oldi? 100 ming aldım. 100 mingga. 2 yaş qunajni o'xshata ular? 3,5 yaş. 3,5. Soyasizmi? So'm. Qancha chiqib qo'yadi et? Et 270 kilogram et beradi. 270 kilogram et beradi deydi mana. Qancha oldin dedingiz? 100 ming. 100 ming. Жақсы o'xshaydi parodasi, жалко emasmi? Parodasi жақсы ekan. Paroda nima bo'lmay qoldi o'sha. To'qimga jarabay qoldi. O kimniki ekan bular? To'qimga jarabay qoldi. Bular уже qochmay qoldi. Cho'ng'ayib ketdi. Cho'ng'ayib ketdi. Так, onlar. Assalomu alaykum. Bular kimdan? Bilmaydigan. Bularning esi yo'qmi? Так, videoni аяқтаймыз. O'qqa qonajlar жақты. Endi uylar жаққа o'tamiz. Do'stlar, video жақса лайклап, сұрауларды комментарийда qoldiringizlar. Kanalga qatnashganini unutmangizlar, birinchi bo'lib olsangizlar.